وأصحابه من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى جنته وما يقرب إليها من قول وعمل. يقول المؤلف: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وهي تمام الآية: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Allah bajo seni ɗon o daali yiɓe jikka Allah jikke ɗe tawi hina goonga, jikke ko wona goonga. Ɗum noon ko jikke jahiliyankoɓe ɓen. Hiɓe wi'a si tawino meɗen marno feere goɗɗum e feere nden, ene tigi tigi on, si tawino meɗen marno feere mana mum min wawatanoke haɓede ɗo ma min heɓa komin heɓi ko. Allah subhanahu wa ta'ala daali: qul innal amra kullahu lillah. Yeetoɓe piiji ɗin fof koye juuɗe Allah woni, murani ɗum fof koye juuɗe Allah woni. Hay hunde on wawa yiltude ma sakkade ma wadde, koye juuɗe Allah fof woni. Konon ko wawɗon ko eɓɓugol ngol ko laatoto kon koye juuɗe Allah woni. O wi timmode aya on ko hiɓe suuɗude ka wonkiji maɓɓe, ɓe yiwayno ka ɓe waali ɗon ka danɗe maɓɓe, ka aya ɗo fi yuɓɓidirgol e dambugal tawhidingal. O wi ɗo attambihu ala anna husna dhanni billah min wajibati tawhid, ko andingol yimɓe ɓen humpitaɓe findinaɓe wonde awa jikkugol Allah jikke moƴƴe ko jeeya ɗum e dambugal tawhidi, ko jeeya ɗum e ko waɗɗi e tawhidi on. Jikkugol Allah jikke moƴƴe ɗum ko jeeya ɗum e ko waɗɗi ko tawhidi. Wa anna su'a dhanni billahi yunafi tawhid, jikkugol Allah jikke bonɗe ɗum no riiwa tawhidi. Yani neɗɗanke o miijoto ko moƴƴi, ko jikka Allah jikke moƴƴe, haray ɗum ko jeeya ɗum e ko laɓɓinta tawhidi makko on. Nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no filli e hadise qudusi mo Allah subhanahu wa ta'ala daali, hadise selluɗo: ana inda dhanni abdi bi, ana inda dhanni abdi bi, in dhanna bi khayran fa khayr. Yani no jeeya e ko nulaaɗo men on sallallahu alaihi wasallam maaki wonde Allah no daali, kanko kadi kanko Allah ko wonanta jiyaaɗo makko on, ko ka jiyaaɗo makko on jikki mo ɗon, ka wonani mo ɗon, kan kadi ko ɗon o wonantamo. So jikki Allah ko moƴƴi, Allah subhanahu wa ta'ala jikkay mo ko moƴƴi. So jikki Allah ko boni, Allah kañum kadi waɗay ɗum. Ko ɗum waɗi neɗɗanke fof be moƴƴina jikke hakkunde mum e Allah subhanahu wa ta'ala, o anda ko Allah tagi mo, Allah no yurme mo ɓuri wonki makko kin ko yurmete kon hoore mum, ɓuri ko yurmete kon hoore makko, ko Allah yurmete mo kon no ɓuri ɗum.
waɗi kala neɗɗanke so yangiki o moƴƴini goɗɗum haray o yiɗayo ɗum ɗon hunde bonnitu ɗum ɗon. Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko tagi yimɓe ɓen himo jippini yurmede makko nden kadi e maɓɓe, sago makko ɓe lundatako mo, sago makko ɓe yeddatamo, sago makko o lettatamo. Yani joni noon neɗɗanke fof kañum kadi no waɗɗimo jikkugol Allah jikke moƴƴe, ko ɗum wiyete husnu zanni billah, jikkugol Allah jikke moƴƴe ko jeeya ɗum e ko sembinta tawhidi on. ko ɗum waɗi hay ka fewno maygol neɗɗanke no ɗaɓɓira hulgol Allah ha fewno maygol makko ngol haray mo huli Allah e hoore ɗum kadi haray mo tañƴini moƴƴere Allah. ina yo waɗu wastay Allah yurmintama, Allah ko lettay ɗo mo tum, Allah faalakam sifa ɗum ina yo miijo ɗum ka sakkitorum gurdam makko tutuma o lelani mayde yo taw haray mo moƴƴini jikke makko ɗen e Allah imo tañƴini ha doy e fellitude wonde Allah lettatamo, yo ƴettu jikke makko ɗon o fewtina Allah wonde Allah ko yurminay ɗomo. Allah on ko moƴƴotoɗo e makko ko naaday ɗomo aljanna, ko taw hara ɗen jikke no ka wonki makko. yazunnuna ay almunafiqun, o wi ɗo ɗen ɓe ɓe fewtinaɓe wigol hiɓe jikka Allah jikke bonɗe ko naafiki ɓen fanda ɗon. wa dhannu fil asli khilaful yaqin, lasli ko wiyete dhanne koko wopodiri e yananede on, si woti no hooli ha hoɗɗi wiyatake dhanne, amma dhanne on toujours ka lasli makko ka luga ko waɗugol e ɗiɗi, yani hara oti no waɗi e ɗiɗi siko noon woniri masiyona. hay si tawi noon firoɓe qur'ana goo no wii dhannuji ɗin ka alqur'ana ko pellet wonata, kono haray no siyaqul kalami on ardi o ko noon kañum kadi firirte ɗo koyeɓe yananaka ko en ɗum waɗi ko naafiqiɓe wona wolede fi muɗum. naafiqi mo tagida e sikkitagol, nawnare wonde nden e ɓernde naafiqi ko sikkitagol, no sikkiti si tawi Allah ko gonga e ko fenade, no sikkiti si lahara ko gonga e ko fenade, no sikkiti ko onu laaɗo addi kon siko gonga e ko fenade, no sikkiti nde alqur'anare ko onu wowlde kon siko gonga e ko fenade. sikke ɗen iwata e juuɗe naafiqi, sikke iwata ka ɓernde makko. joni noon on sikke ɗon, ɗen sikke ɗon ko ɗen woni nawne naafiqaku, ɗum ko goɗɗum e naafiqaku, ma mono wawi wi'aytode ko ɗen tigi woni naafiqaku waɗugol e ɗiɗi ngol sikke o. gayra alhaqi yani gayra dhanni alhaqi ko na jikke gomɗuɗe. dhanna aljahiliya oɗo ɗen ko badal min gayra alhaqi, yani dhanna aljahiliya ko ɗum woni gayra alhaqi on tigi, yani gayra alhaqi on ko ɗum woni dhanna aljahiliya. ɗo ko badal mutabiq no yaadi e ko windi ɗo kon. ay adhanna almansuba ila ahli aljahli ko jikke dambitaɗe yimɓe majjere ɓen, haysu takadu anna allaha la yansuru rasulahu, nokkuɗo ɓe fiɓi wonde Allah wallata nulaaɗo makko on. wal muradu bil jahiliya ma qabla al islam, ko fanda e jahiliya on ɗo koko adi l'islam ko, yani ko zamanu attiɗo l'islam on fanda jahiliya si wellitama, e kala ko tawata golle bonɗe yaadi e ɗum ɗon, yani ɗe tawata si ɗe ari ko hara ko wa'uɗe wano ɓen wa'uno noon, ko noon ɗen golle ɗon wayi. golle wa'uɗe wano golle teno ɗen fewndo ka zamanu jahiliya, haray ɗen golle ɗon kadi wiyama jahiliya. na yaquluna badal min yazunnun, yani koɓe woni wi'ude kon koko ɓe jikki kon. hal lana min al amri min shay, ɗum ko istifham bi ma'na nafyu, o landagol ɗo ko riwugol, ko wiwugol ma lana min an nasri wa zafri nasibun qat, min mara ka ballal e ka foolugol, min mara geɓal e muɗum hayde wotere.
yani kaɓe wi hallana min al amri min sey manamum ko malana min al amri min sey yani laysa lana amru zafri wala amru nasri en mara en foolata on ɗo woni fandunde maɓɓe nden waɗi ɓe sikkiti ballal allah ngal yananede alaka wonkiji maɓɓe aw qad muni'na min tadbiri anfusina falam yabqa lana min al amri sey mano wona kadi mana on menen men haɗama fewjangol wonkiji amen ɗin komin forsaɓe ari ɗo joni noon min wawa hay hunde hande kadi komin lanni ukkade ala no min ƴewira ɗum ko golle naafigi si yoti tañƴinike polgal o yaha si tawi mo tañƴini a polgal heɓoytako o yilta o luttuɓe ɓen kañum kadi ko ɗum wonno golle naafigiɓe ko ɗum waɗi si alqur'ana anduɗo gundoji maɓɓe on wirtiɓe e cenɗe ɗen fof qul inna al amra kullahu lillah yeetoɓe laysa lakum wala li gayrikum min al amri sey onon on wawa hay hunde on jogaki e murani ɗum hay fus goɗɗo goo mo tatana onon on ɗon kadi wawa hay hunde bal al amru kulluhu lillah fa huwa alladi la radda lima sha'ahu wa aradahu fiyaku on fop fiyakuji ɗin fop murani ɗum fop ko juuɗe allah woni ko kanko woni mo tawata ko muuyi kon ruttowo ala ko faandi wadde kon sansowo ala yiltowo ala sakkotoɗo ala yukhfuna fi anfusihim ay min al inkari wa takzib koɓe suuɗi konka wonkiji maɓɓe yeddugol e fennugol hiɓe suuɗa ɗum ka wonkiji maɓɓe kono allah kam no ƴelliti e muɗum amma an hiɓe suuɗa ton ma la yubduna laka koɓe feññinantama ay gayra alladi yushiruna laka ko wopodiri e koɓe feññinan ma kon ko ɗum ɓe suuɗi min al iman wa talabil istirsad gomɗingol e ɗaɓɓugol hollede ko waɗa ko ɗum ɓe woni feññinande nulaaɗo kono wona ɗum ɓe suuɗi ka wonkiji maɓɓe ɓe suuɗi goɗɗum hiɓe feññinde goɗɗum hiɓe faminde koɓe gomɗinɓe hiɓe ɗaɓɓude a holluɓe koɓe gasta wadde ko tawata koko feewi koko nafata wa baqiyatul mufradat taqaddama sarwa fi babi ma jaa fi law almana al ijmali lil aya o wi mana moftuɗo on wonande aya o mo tata no soɗi mana on no ñogga nder ga yukhbiru ta'ala amma hasala min al munafiqina yawma uhud allah subhanahu wa ta'ala no yewtude ko waɗuno kon e juuɗe naafiqiɓe ɓen ko waɗuno kon immorde e maɓɓe ñande uhud ɓen andi gere uhudi on ko gere ɗiɗaɓo waɗɗo on kal islam allah subhanahu wa ta'ala noon jarribino julɓe ɓen e nder on gere naafiqiɓe ɓen abdoullah ibne ubay ibne abi salul o yiltodi e feccere kono julɓe wonnoɓe yahude ɓen tawi koɓe tenen wulure temet tato e pawdi on fof o yaadi mum lutti temeɗɗe jeegoo haɓayɓe tawi kono iwɓe ɓe makka ɓe yahi guluuje tato kono ɓay tawi ɓe hoolori allah subhanahu wa ta'ala ɓe yahi ka fuɗɗode gere ɓe fooli kamɓe julɓe ɓen wonoy haa ka tumbo gere ka gere on tawayno ɗon polgal ngal lanni timmude fewndo ɗon ɓe yeddinula ɗon sallllahu alayhi wa sallama ɓe soomi nder ton ɗen faale goɗɗum ɓe sikki awa polgal ngal lanni allah jarribiɓe ɓe heɓi foolitede ɓaawo ɓe foolude ɓe heɓi jarrabuye molanaɗo ko yatano yimɓe capanɗe jeeɗiɗo e sahabaɓe mawɓe sahindina ɗon e ɗum ɗo wonti noon hande kadi jalnori immorde e naafigiɓɓen inna e batti men yahani min yeeti noon taw sikku hitande o wa ayo badiri on hoditike on jamfitike ɗon ɗum e ɗum en ɓe nangi wolugo sifa ɗin piiji on say noon allah jippini o aya hollugol wonde hayti ɓe waali no madina ka cuuɗi maɓɓe si tawi ɓe hoddirananoma warede ɓe wareteno ka ɓe waali ɗon si ɓe yalteno ɓe ware hay so tawi ɓe yahano uhudi annahum zannu billahi zanna al batil wonde kamɓe naafiqiɓɓen ɓe jikkuno allah jikke fenade jikke merenteje wa annahu la yansuru rasulahu ɓe jikki wonde awa
Allah wallata nulaaɗo makko on nulaaɗo on sallah alih sallam heddoto ka gere ɗon hara fi l'islamu maayi ko ɗum ɓe sikkuno wa anna amrahu sayadmahil ɓe sikki fiyake makko on mehoto monto haala wa anna al amra law kana ilayhim wa kana rasul sallah alih sallam wa ashabuhu tabi'an lahum yasma'una minhum lama asabahum l qatlu ɓe nangi innugol wosi tawino nulaaɗo on jaɓannoɓe sahabaɓe makko ɓen kadi jaɓani ɓe ko heɓi ɓe ɗo heɓatanoɓe ko heɓi ɓe ɗo heɓatanoɓe ɓe wakkilatano ko dartagol ma ɓe wakkilo yahugol ɓe heɓa sifa nde ɗo hare ɓe wakkilatano ko ɓe jottono ka cuuɗi ɓe habbo iɓe nangi wowlugol sifa ɗin konnguɗi ɗi tawata ko konnguɗi yimɓe naafiqiɓe konnguɗi ɓe ɗi yimɓe ɓe gomɗina Allah subhanahu wa ta'ala ɓe inni wosi tawi no nulaaɗo e sahaba e makko ɓe nanannoɓe ɓe yahatano ɓe waroye wala kana nasru wa zafru lahum ko kamɓe foolayno fa akzabahumullahu azza wa jalla fi hadha dhan Allah on fenni ɓe ɗe jikke bonɗe ɗe ɓe jikki wa bayyana annahu la yakunu wa la yahdusu illa ma sabaqa bihi qada'uhu wa qadaruhu Allah andini ɓe wonde hay hunde watta e hoore leydi ndi hay hunde wawata wadde si wona hara ñawore Allah nden ardinoke e ɗum ɗon kodduri e makko on ardike e ɗum ɗon wa jara bihi kitabu sabik ko winduno kon e kodduri e makko ardinoɗo hara ɗum ɗon ɗen feƴƴi waɗi wa annahu la radda li qada'ihi hay hunde ala ruttay ɗum ñawore makko hay goto ala ruttay ɗo kodduri e makko aya on ari ɓangini ɗon wonde naafiqiɓen kon wolde kon ko haala yuwugol tun e haala wonnugol e haala konngugol amma ko woni kon ka sawaba ko woni kon ka haqiqa Allah muyino ko muyata kon o hoddirino ɓe sahabaɓe ɗo ɗen ko sahindinteɓe ɗo ko waɗi ɗo kon fof o hoddirino ɗum goto wawata sansude wawata yirtude kono noon ko ɓe sikki kon fi l'islamu maayi ɓe sikki fenade Allah wallay nulaɗo makko gereji hikkiɗi ɗon ɗin fof polgal arane julɓe ɓen ha fatu makka waɗi o wima yustafadu min al aya anna man dhanna anna allaha yudilu lbatila ala alhaqi idala mustamirra yadmahillu maaha alhaqu mihlala la yaqumu ba'dahu faqad zanna billahi gayra alhaqi dhanna aljahiliya wono jeeya ko naftorte kon e o aya ɗo hellaka ma'ana wonde mo sikki Allah o yiilidiray fenande nden nde wawa gonga on mana mum hara joni ko lontodirgol fenande e gonga on lontodiray woni hande fenande wawa janggo gonga on wawa hande fenande wawa janggo gonga on wawa wano dawlaji yiltodirtani mo sikki ɗum ko non woniri hara o jikki Allah jikke bonɗe ɗe tatana gonga ɗum ɗon mo sikki ɗum ɗon ɗen wonay dawlaji duumiɗi yiltodirayɗi ñande o ɗum ɗo no sansodirde hande waɗi janggo ko ɗum ɗo hande ko ɗum ɗo janggo ko ɗum ɗo mo sikki ɗum ɗon haray o sikki fenade o jikke jahiliyan ko ɓenno ثانيا إثبات الحكمة فيما يجريه الله من ظهور الباطل أحيانا ووندنو فنانن نفولا غونغا كون هارا دون دون ko wonde waɗata fi hen ɗum hollugol ko Allah subhanahu wa ta'ala tabintinta hikma makko on fi tun jarrabuye yani ko waɗirta ɗum ko jarrabuye luttata julɓe ɓe luttata forugol tun ko ɓe ɓe jarri ɓe wonde ɓe foole dandagol limanu maɓɓe on sino tabiti ɓe anda fi kala ɓe foolama ɓe tijji foloygol janggo kadi e hoore ɗum kadi ɓe andi ko mbarjaari wodani ɓe nder ko ɓe foola kon ko moƴƴere jande wodani ɓe ɗum ɗuytata limanu maɓɓe on yiltata ɓe ɓaawo yiltitirta ɓe ɓawre ɓawre koɓe duumi e koɓe woni e muɗum kon ko ɗum watta Allah no jarri boɓe e sa'i goo sifa ɗin alhaaliji waɗa ko ɗum waɗi si ɗe ayeji ari yewti fi badri ha gayni yewti kañum kadi fi uhud yewti fi gaswaji waɗɗi ɗum fof ko fi jarri bagol yemo naafiki ɓen ɓe potto e hakkude gomɗinɓe ɓen gomɗinal timmugal hayso jarrabu e arani gomɗinɓe ɓen
kamɓe ɓe anndi on jarrabuye ɓeydanayi ɓe yananeede ɓeydana ɓe gomɗinal ɓeydina ɓe tabitugol e goonga. salisan bayanu hubsi tawiyatil munafiqin. o aya ɗo no jeeya ko ƴetta e nafaji e makko wonde himo ɓanginde soɓugol ñobbindi fondoji kowoni kon ka naafiqiɓe. naafiqiɓe no soomi goɗɗum goɗɗum no ñobbi nder toon no tekkodiri nder toon no mari no taarodiri nder toon fiɓi ha moƴƴi ɗum ɗon ɓe goto yiyata sina Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi ko konngol welngol e guite labaɗe ɓe woni feññinande nulaɗo on ɓe faminawa ko kamɓe ko eɓe wonni e makko bimbe kikiɗe so memmini hara janggo ɓe hinna yo yahi hande hakke ko ɓe wakkilu kono ko tuma fokkitaɓe tawi woni soobe o ɓe yiltito ɓe gera kadi ɓe yilta yimɓe goo. aya on noon ɓangini wonde koɓe wondi e mum kon koko soɓi ko soomi kon ka ɓerɗe maɓɓe koko soɓi wa annahum inda sadaidi yazharu ma indahum min annifaq ko tuma soobe yani sattede ari o ko on say naafikaku ngum feeñata ka wonkiji maɓɓe yaltitana noon yimɓe ɓen koɓe wonduno e muɗum ko. golle naafiki fof ko noon wayi ko tuma wuli wo ɓe sorto fewndo ɗo wulay tum ɓe sorto kono ɓe famina yande wonde ɓe wakkili ɓe laaɓi ko tuma sattoy wo ɓe andina yimɓe ɓen kon to ɓe fewndi. rabi'an isbatul qada'i wal qadar. o aya no tabintini ñaawore Allah nden o ñaawi kon e piiji ɗin fof attoɗi laatade e hodduriye makko ko yanata kon ɓaawo hewtude. khamisan wujubu tanzihi llahi amma la yaliqu bihi subhana. ko waɗɗagol seningol Allah ko fodda e muɗum kon ko handa e mum kon waɗɗina no waɗɗi seningol mo e ɗum ɗon. sadisan wujubu husni zanni billahi ta'ala. o aya on no holli wonde no waɗɗi kala julɗo moƴƴingol jikke makko ɗen hakkunde makko e Allah subhanahu wa ta'ala. wa qawlihi adhannina billahi zanna saw alayhim da'iratu saw. haray tamamul aya wa ghadiba Allahu alayhim wa la'anahum wa adda lahum jahannam wa sa'at masira. o wi Allah on no daali aya goo kadi ɓe yimɓe jikkay ɓe Allah jikke bonɗe ɓeɗo iɓe mari yiilonde bonde yiiloto ha hewtta e hoore maɓɓe ɓay tum ɓe jikki Allah jikke bonɗe. haray timmode aya on o daali Allah on tikkere makko woni e maɓɓe o huuɗiɓe o woɗɗiniɓe yurmede makko nde o heblaniɓe jahannam ko ruttorde bonde woni ka jahannama yo Allah dandu en. o wi azannina on ay musiina zanna billahi min almunafiqina walmunafiqat ko jogiiɓe jikke bonɗe bonnayɓe jikke mum hakkunde mum e Allah ka naafiqiiɓe worɓe e ka naafiqiiɓe rewɓe ɓeɗo no jeeya e sifaji maɓɓe ɗin joganagol Allah jikke bonɗe. zanna sawi bi fatihi chini zanna sawi wa dammiha no sella kadi wi'ugol zanna suu'i ay zannal amri suu'i ma zannal amri sawi jikkugol jikke fiyake bonɗo wawa an la yansura rasulahu wal mu'minin miijagol wonde Allah wallatanu laaɗo makko on e gomɗinɓe ɓen. aray nuskaji ko no waɗi ɗo yansuru ko Allah yansura rasulahu wal mu'minina. alayhim da'iratu sawi ay da'iratul azabi wa zulli lazimatul lahum la tatakhatta'um. o wi no e maɓɓe da'iratul azabi yiilotoɗum lette yiilande lette artay ha yanta e hoore maɓɓe wa zulli e koyra ma alayhim da'iratu sawi yiilotonde bonde da'iratul azabi yiilotonde lette yiilorde lette wa zullu lazimatul lahum koyra on ko lijmi ɗum ɓe seedata e maɓɓe la tatakhattahum koyra on yawtataɓe no lijmiɓe no wondi e maɓɓe ɓe seedata e muɗum. naafiqi malatake o satti o ko satti koyra on iwata e makko
waɗi mo wondi e kulol reedu mo wondi kañum kadi e sikkitaade wa gadiba allahu alayhim wa la'anahum ay sahita alayhim o tikkaniɓe wa abadahum min rahmati o woɗɗiniɓe yurmede makko nde wa adda lahum ay hayyi'a lahum fil akhira o heblaniɓe kadi ka lahira o maraniɓe ton ɗen jahannam ay annara sadidata al adab yiite sattuge lette wiyete jahannam wa sa'at masiroha ay manzilan jipporgal yasiruna ilayhi yawma alqiyama ngal ɓe wattinta e mum ñande dalngal ko ɗum woni jowaƴorde maɓɓe yo Allah dandu en jipporde maɓɓe almana al ijmali lil aya o wi yaqulu ta'ala ala alladhina yattahimuna allaha fi hukmihi wa yadunnuna annahu la yansuru rasulahu sallallahu alayhi wa sallam wa ashabahu wa atba'ah ala a'daihim da'iratul adhab wa ab'adahum allahu min rahmatih wa hayya lahum fil akhirati naran yasiruna ilayha hiya sarru ma yusaru ilayhi aya on wi wo ɓe wonɓe tuumude Allah ka ñaawore makko ɓe tuuma wonde Allah wallata nulaaɗo makko o wallata wondiɓɓe nulaaɗo makko o wallata jokkuɓe nulaaɗo on wonde diina kam foolata ko ka fooleteɓe annabajo on foolata ko o fooleteɗo sahaba e makko ɓen foolata ko ɓe fooleteɓe ɓeɗo e hoore ayɓe maɓɓe ɓen wonde Allah wallata ɓeɗo e hoore ayɓe maɓɓe ɓen ɓeɗo ɗen yiilotonde bonde no jokkiɓe ɓen sikkuɓe ɗum Allah noon pottiniɓe yurmede makko nden saabu naafiqaku mangu koɓe wondi e muɗum kon o heblaniɓe kadi ka lahira yiite koɓe wattinta e muɗum ñande alqiyama ko ngel ɗon ɓe ruttoto e mum ko ngel ɗon woni jaaƴorde maɓɓe haray noon yiite ngen ko jaaƴorde bonde wonanoytaɓe yo Allah dandu en munasabatul ayati lil bab o wi aya on ko addi yo karamukojo on ɗum ko Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yo addu o aya ka dambugal tawhidi ɗo anna fiha no o aya ko soomi e makko anna man dhanna anna Allah la yansuru hizbahu ala a'da'i faqad zanna bihi zanna saw mo sikki Allah wallata gonga o wallata fedde makko nden e hoore ayɓe maɓɓe ɓen hara o jikki Allah jikke bonde ko satti o ko satti fenande nden ko nguufo woni wonde haysi wonti dow seeɗa kono koko ɓeeɓata joni joni luttata ko ɗum waɗi ko neeɓi o ko neeɓi ko gonga on luttata ko ɗum ɗon kadi sakkitoto haysi tawi fenande nden curbi seeɗa neɓata hay seeɗa hara nde ɓeeɓiriwa nguufo ma yustafade min al aya ala noon ɗum attahdiru min su'i zanni billah ko rentingol e jikkugol Allah jikke bonɗe wa wujubi husni zanni bihi e waɗɗagol jikkugol Allah jikke moƴƴe ثانيا أن من ظن أن الله لا ينصر رسوله ودينه فقد ظن به ظن السوء ومسكي الله ولتان لا مكة وولتا دين مكة كان على وسكي الله سكة بون ثالثا وصف الله بأنه يغضب صفة الله بأنه يغضب وندي متكا على أعدائه متكا نائب مكة ويلعنهم وهلا به ووتنا بيرمي مكة o aya ɗo tabintini wonde Allah no tikka yani ɗum ko sifa e sifaji Allah subhanahu wa ta'ala imo tikka imo welto o tikkana ayɓe makko ɓen o woɗɗinaɓe yurmede makko nden rabi'an bayanu aqibatil kuffari wal munafiqin aya on no ɓangini battane heferɓe ɓen e nafiqiɓe ɓen ko en wonoyta battane maɓɓe qala ibnul qayyim ابن القيم رحمه الله وماك في الآية الأولى كآية أرانو فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وي دي جيك كو نافقي بن جيكي دون دون فيرتراما ميجا غول مابbe wonde Allah wallatanu laado makko fibugol mabbe dun don ko non woni jikke den ko fanda don ko wa anna amrahu sayadmahil wonde fiyake nulaaɗo makko on ɗum ɗon ko montoto ɗum meho darjata luttata sembata wannama asabahum lam yakun bi qadarillahi wa hikmati imam ibnul qayyim maki nafiqiɓe ɓen hayno sikkude ko ko heɓi ɓeɗo ñande uhudi wona kattanɗe Allah e kodduri e makko e ñawore makko waɗi
fa fussira bi inkaril hikma ɗum ɗo ɗen firira yeddugol hikma Allah o wa inkaril qadari e yeddugol kodduri e Allah o wa inkari an yutimma amra rasulihi e yeddugol nde timmata nde kanko Allah o timminta fiyake nulaɗo makko on diina makko kan e yamirore makko nden e ko addi kon wa yusirahu ala dini kulli yedda wonde Allah on feññinta diina makko nulaɗo kan e diinaji ɗin fof wa hada huwa zannu saw alladi zannahu almunafiquna walmusrikuna fi surati lfatih ko ɗe jikke ɗe ɓeeɗa jikki ɗon ko ɗen ɗon jikke kadi bonɗe ko ɗeɗo ɗen naafiqiɓe ɓen e sirkoɓe ɓen sikki Allah kadi ko ari kon ka suratul fatih ka wi ɗon azannina billahi zanna saw wa innama kana hadha zannu saw liannahu zannu gayra ma yaliqu bihi subhanahu wa ma yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi sadiq wo ko en waɗi si ɗeɗo jikke woni jikke bonɗe ko waɗi ko jikkugol Allah ko fodda e muɗum e ko tawata yaadata e gandal Allah ngal e hikma makko ɗum ɗon yaadata e ɗen ɗon jikke e yettugol mo kanko Allah yaadata kadi e fodore makko gomɗunde nden faman zanna annahu yudilu lbatila ala alhaqi idalatan mustaqirra yadmahillu maaha alhaqu aw ankara an yakuna ma jara bi qada'ihi wa qadari aw ankara an yakuna qaddarahu li hikmatin baligha yastahiqu alayha alhamda bal zama anna dhalika li mashi'atin mujarrada fadhalika dhannu alladhina kafaru wa waylun lilladhina kafaru min annar kanko ibnul qayyim o maki mo sikki wonde no mere nden e gonga on lontodira e woni yiltodira ɗum ɗo foola hande ɗum ɗa kadi foola janngo ko be ɗum ɗon daroda wawa dawla si dawla ari hande darike janngo goɗɗo no arde liɓa mo faɓɓi janngo si goɗɗo darike goɗɗo kadi ara faɓɓiti janngo liɓa mo mo sikki ko sifa ngol liɓidiro ɗon mo sikki ko sifa ngon cippiro ɗon kadi woni hakkude gonga e mere hara o sikki sikke bonɗe gonga e mere wona ko cippirta sakko hara daroda e woni o liɓa hande o liɓa janngo o liɓa hande o liɓa janngo hinano ko gonga on luttata ko kanko jogii polgal ngal mo sikki kañum kadi wonde gonga on mehoto o monto o sikki fenani gonga montatako mo sikki wonde ko waɗata ko waɗi ñande uhudi e ko waɗi nokkeli goo kadi ɗum ɗon wona e ñawore Allah jeeya ma e kodduri e makko ma o yeddi wonde Allah ko hoddirani ɗum ko hikma suuɗiɗo mo tata kanko andi fi makko sendidirgol hakkude gomɗinɓe ɓen e sikkitiɓe ɓen mo sikki ɗum ɗon haray o sikki sikke bonɗe Allah ko hoddiri ɗum ɗon ko fi hikma timmuɗo mo tawata o yettirte sabu muɗum mo wi'i wonde ɗum ɗon ko fi tun e masi'a mujarrada yani ko muyɗe telɗinaɗe ɗe tawata na muyɗe mahiɗe ka tawata no luggi immorde e Allah subhanahu wa ta'ala haray o sikki ɗum ɗon kadi sikke bonɗe o wi noon sifa ɗe sikke ɗo ko ɗe ari e ko Allah daali ko ɗum woni sikke ɓeɗo yedduɓe bone wodani yedduɓe ɓen ka yiide yani yedduɓe Allah ɓen bone wodaniɓe sabu ɓe sumoyay o wi o aya ɗo no ari ka suratu sad wa aksaru nnasi yazunnuna billahi dhanna sawi fima yahtassu bihim wa fima yaf'aluhu bighayrihim wala yaslamu min dhalika illa man arafa allaha wa asma'ahu wa sifatihi wa mujibi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi sadiq o wi yimɓe buy noon no sikka Allah sikke bonɗe ko woni wo tuma jarrabiye heɓi oti wo o yejjita Allah few o yejjita muyɗe Allah ɗen few o yejjita lijmiɗum limanu ɗon few tawa ko o wowlata kon ko konnguɗi naafiqiyagal e konnguɗi naafiki ɓen konnguɗi ɗe o wolta ɗi wona konnguɗi jogiiɗo yananede min kam mi anda ko mi waɗi Allah min kam mi anda ko honto mi feggi min kam mi anda ko honto mi duɗɗoyi min kam mi anda ko hombo gerimmi min kam mi anda ko hombo waɗinmi ɗum ɗo min kam mi anda ko mi aranno aduna sifa ɗin haalaji yoti hoolo
ko heɓi mo e probléme mum wo fitna hum heɓi ko wo ko fanɗi o ko fanɗi o daroto woni darde naafiqiɓe ɓen koɓe wonno kon e muɗum ɓe sikka luttay tun moƴƴude ɓe sikka ɓe luttay tun e nema ma ɓe luttay tun e polgal Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓeyemo limanu yimɓe ɓen ko ɗum o wi wo Allah subhanahu wa ta'ala ko herori kon andugol e ko herori kon gollugol haray no woodi woɓɓe ɓe tawata sikkay Allah e ɗin sikkeji ɓe tuumamo ka hoddirore makko e angal gomɗingol maɓɓe hoddirore nde wo noon ko hisata e ɗi piiji wo ko anduɗo Allah andal haqiqa andal ngal tawata ko andal yananede andi inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin e ko tawata kon ko hikmaji makko ɗin woni wadde ɗiɗo piiji ko addi o ɗiɗo wonirno e yettugol mo kañum e fodore makko gongare nden kanko Ibnul Qayyim ha joni ko yewtere makko ni o wi falyatani labibu nasihu li nafsihi bi hada o wi jon hakkille laaɓanayɗo wonki muɗum kin yo watta yiile ɗum ɗo fota o anda kodduri e Allah on ko gomɗingol ɗum ɗon ko jeeyaɗum e tugale liman o anda noon si Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri e makko wororde wonde goto watano nde yirtude e hoore Allah on waɗanaymo mbarjari mawdi si tawi woni o yondiniki o gomɗini o tabintini ɗum ɗon e hoore o anda kadi wonde hunde wata wadde ko tawata Allah faalaka e waɗu e hoore leydi ndi e kammu waliyatub ila llahi wa yastahfiru min zannihi bi rabbihi zanna sawi wo jon hakkille fof yo tuubu rutto ka Allah insino e junubaji muɗum ɗin ka Allah subhanahu wa ta'ala sabu ko jikki kon Allah jikke bon walaw fattasta man fattasta la ra'ayta indahu ta'annutan alal qadari wa malamatan lahu wo sa wiƴƴitike fota a wiƴƴitike muradu moƴƴuru a seɗi a tefi ay kisan woɓɓe no woodi ɓe tawata heɓe wondi e ƴaggere e hoore kodduri e Allah kodduri e Allah on alay tun ko woopi ko woti faala kon o ƴagga o adda ƴaggere e hoore kodduri e Allah on o fela kodduriyeji ɗin o fela hoore makko hoɗum waɗi babul qada'i wal qadari ko dambugal jangetengal kangal tun feere ka tawhid waɗi hingal yaaji fota hingal mari ton ɗen coɓɓuli ɗuuɗuɗi ko tawata jiyaɗo be huncane weƴƴitane ɗum ɗon fiyo limanu makko on ɓurtu timmude si wona ɗum heña limanu makko on heɓay yuwande saabu gomɗingol koddori e Allah on subhanahu wa ta'ala ɓe senda yani ko ronete kon mana mum joni nene maɓɓe kamɓe ɓe ronay nene maɓɓe joni noon ben maɓɓe no ñawlino nene maɓɓe ɓe yoɓanay nene maɓɓe ɓe yoɓanay ben maɓɓe ko ñawli kon nene maɓɓe ha ɓe gayna kamɓe kasayɓe ɓe ronude nene maɓɓe ɓe senda lonni ndi ɓayre no gasana kamɓe tun iɓe kafide e woɓɓe goppe kono madama koɓe yoɓanayɓe ben maɓɓe ñamande nde ñamande ɗon kadi ko yoɓetende ɓay ko ñamande ɓe yallodirama ka gurdam si debbo on e nder gurdam makko o innuno ene komi ñawla komi okki ko hakke makko so okki no sello ma o inna mi okki feccere ko lutti kon yo yoɓe ma ɗum oya yoɓe goɗɗum toro yaafoyi ko lutti kon ɗum ɗon fof no gasayno ka gurdam ɓay noon ɓe maayi ronayɓe jawdi mayɗo on ko ɓen kadi ronata ñamande makko nden ɓe yoɓana ben maɓɓe ñamande nden koɓe ñawli ko yumma maɓɓe mo be maɓɓe kadi hen ɗo geɓal muɗum e donni ndi yani fiyo ñamande nden hetto si tawi kadi yumma on debbo no wuuri andi mo mari geɓal ka ñamande to si tawi kañum kadi himo mari hiɓɓiɗo goo kadi gasayɗo ronde hara na asaba on ara ko jeeyaɗo e ronayɓe geɓum nder ton ɗum ɗon kadi ɓen ɗon kadi ko hettayɓe goɓal ngal fiye ɗum hakkeji ɗin iɗi hulɓini ha feƴƴiti gooto mina yo ñaamu hakke goɗɗo sona ara oya okkuma fi kala ɓe fof ɓe maayi kono oya maayo no ñawli waɗi nam hulɓini
si tawi baaba jonnama teŋe ɓiɗɗo mu'um o jonnaka wonde ko kanko jeeyi ko yo hewtin ɓiɗɗo makko hina yo ñaama sina hara ɓiɗɗo on hokkumo si ɓiɗɗo on hokkimo noon o ñaamino dagi kono teŋe on hina baaba jeeyi piw ko ɓiɗɗo on jeeyi so ñaami teŋe on ɓiɗɗo on no wawi mo yoɓinde inna e baaba teŋe an on o yoɓa teŋe on par ce que ko na kanko jeeyi an tawa maalu kali abika wona e ɗi fof la koti jaggiti kon e hoore mum ɗum ko feere ko jaggiti kon ɗum ɗon o jaggito te pa o ñaami teŋe on yo toro mo yaafoye o hokkamo ma ɗum o yoɓa ko kanko jeeyi na baaba on jeeyi na teŋuɗo on kanko o yoɓi teŋuɗo on yoɓi lanni ko ñaamuɗo on jokkirte wona ittuɗo ñaama o na non si tawi tabiti fajiri on feeri hay si tawi feññinaka tabiti fajiri on feeri no sella juulugol rakatay fajiri on hay ko a suudu maɗa e misal amma sa ari ka juulirde a tawi noddinama feññinama ko fewndo ɗon hewtuɗa a hawti tawi rakatayel fajiri on e tayyatul masjidi on kono ko rakatayel fajiri on an hewtuɗa sa anni ke rakatayel fajiri on a juuli ɗum ɗon haye lontani ke mata heyyatul masjidi on ko waɗi a joolaka e a juulani sa ari a tawi farilla no dannana a juulay tum konko juuluɗa ɗon wontanima tayyatul masjidi aynata a juuluɗuɗa feere a heɓɓitoɗa juulaɗa aynata kadi a juulu hewtoɗa sa tawi fajiri on no feeri fewndi ko on fajiri fewndiɗo ko on juulata o lontani ke mata heyyatul masjidi on nam نكتفي بهذا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك haray wetanke ustaden en torki allah marɗo wela e timmoɗo on yo allah o weltanoɓe haray kadi welanɗo ɗo fi senotoɓe ka juulede mo tasimina sino ga e masjidu nour Senoraɓe masjidu nour sinoga misra ray senoraɓe misra ray sinoga